Nĩngatho cia mwanya mũrori wa Keo TV kũnyitana na ithuĩ mũthĩ nĩ Jumatatũ ya tarĩki 16 naguo mweri nĩ wa Mũgetho. Ngaigua ndĩkĩte ona makĩria nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku. Nĩtagwo Irimũ wa Wanjirũ nake mũtwathĩi na njĩra ya ciĩko etagwo Sharon mwarĩ wa Gĩcũhĩ. Ndĩtĩkĩria tũrĩke mohoro-inĩ maitũ kũrĩa aikari a wodi ya Enkeroi nĩ marũrũnganĩte kumana na kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ mĩgũnda kwa gũkinyanĩria ta ũrĩa maiguithanĩirie mweri ũyũ tũrĩ tarĩki 13 na nĩ kumana na ngucanio ya mũgũnda. Marakiuga atĩ thirikari rĩu tu noyo tu ĩngĩhota kũmahatũra thĩna-inĩ ũyũ. Wanjikũ wa Mbogo na ndeto makĩria. Wenyeji kutoka maeneo ya Enkeroi Oldekesi katika eneo bunge la Narok Kusini wameandamana kuelezea masikitiko ya kamati maalum ya bunge ya Senate inayo na riboti nĩ gũkorwo kĩamũkĩra thutha wa ndagĩka nini tu ĩkorwo ĩgĩthondekwo. Tũgĩthiĩ na mbere, mũtongoria wa kĩama kĩa United Green Movement nĩwe David Maraga nĩamũkĩrĩte kana nĩamũrĩkĩte borithi nĩ kũhũthĩra ndogo ya gũita maithori gũtharia mĩcemanio ya ũteti. Maraga akĩenda atĩ mũndũ ũgwĩtwo mũnene wa borithi gũkorwo akĩoya watho kũrĩ arĩa marathoga mĩcemanio. Ningĩ akiugĩte atĩ andũ nĩ wega makorwo makĩoya kura arĩte hĩndĩ ya gũita mĩto yake harĩ kũhũrana na gĩturwa kĩa president kũrĩa nĩ kaunti ya Meru. Good morning. And my vision and my main reason why I am running is to deal with corruption square. So any other leaders who are willing to join in that fight will work together. We will work together so that we bring that menace to an end. And as you know, the main problem in corruption is budgeted corruption. Millions and hundreds of millions being squandered. You've seen payments to ghost schools. You've seen payments to ghost hospitals. And nobody has been taken to court. Have you seen anybody being taken to court for that? It is because there is no political will to do that. The government, right from the top, is involved in that meeting, and that's what we want to do. So we will work together with the others. Na tũgĩthiĩ na mbere tũmũrĩke ciĩgiĩ na ngucanio gatagatĩ ka arũmĩrĩri a gavana wa Trans Nzoia George Natembeya na Senator Alan Chesang nĩ thiĩte na mbere na kuongerereka kumana na ũnyagia wa mbegũ cia mbembe. Chesang arorota Natembeya nĩ ũndũ wa kũheana kilo 2 tu cia mbembe kũrĩ arĩmi hatarĩ na fataraitha. Nimeona pesa imetolewa kwa mambo ya mbegu na mbolea. Nafanya nikuja hapa napata wakulima walipata mbegu na walipata mbolea kutoka kwa county government. Lakini nikifika makutano niulize mlipata mbegu? Kilo 2. Mlipata mbolea? Hapana. Kazi yangu ni kufuatilia pesa ya mbolea ilienda wapi. Ya mbolea na mbegu. Alafu anakuja anawadanganya hapa na mbegu moja, mbolea nyingine haionekani. Huyo ni mtu wa kuitwa ama awachwe? Asikuenda ajibu maswali kule. Na ni kustajabiza sana ni viongozi wenye saa hizi tunaona wanapita round wakiweza kusema kuwa inatakana mbegu ipeane. Na yule mwenye anavumisha haya maneno ni senator wa county government ambaye alipewa kura na wananchi. Mimi ningependa kumwambia kwanza aweze kufahamu role yake. Role yake ni hiyo allocation of national revenue, oversight ya county revenue na legislative functions. So ambapo yeye kama amesema ameonelea mbolea ikuje, sio swala la kuongea kwenye matanga, sio swala la kuongea kwenye mikutano. Watu walikuwa wamepotea miaka 3, sasa hizi ndio wamekuja
kuinsight wakulima na wakaaji wa Trans Nzoia kuwa kuna mbolea. Sisi tunajua mbolea ni function ya national government. So yeye kwa sababu kazi yake ni kufaitia ushuru uweze kutolewa kule juu itoshe, ndio county government iweze kupata pesa ili hizo pesa zituwezeshe kama county kununua mbolea. Sijaona kama amefanya hivyo. So anapokuja kuongea kwenye mikutano ya hadhara akitumulika kuwa sisi tupeane mbolea, yeye amechangia vipi? Kuna ile swala lenye tuliona papa vijana Gen Z waliweza kuleta shida kwenye country yote, na wao ndio wale walienda kupiga yes kupinga pesa zisikuje kwenye counties. Na thukuru wa muthingi wa Gitaraimenti ya Muhuro kaunti ya Meru iria ikoragwo kundu kumagaru ni mambiririe urimi wa marigo na ni thutha wa kwenjerwo irima ria mai. Ni mubunge wa mwena ucio niwe Ndagitari Shadrack Mwiti. Hii project yetu ya ndizi tulianza 2024 wakati tuliletewa borehole na mheshimiwa Shadrack Mwiti. Tukaona hii project itasaidia kwa miradi ya kuinua shule yetu, na imetuinua sababu imetupatia pesa mingi, natupatia pesa every month, hata kama ni kidogo saa hii, lakini tunatarajia itainuka, inaitoa pesa mingi iinue Gitara. Hii maji pia inapanda borehole, na tumepanda nayo mahindi tumeanza feeding program, na watoto wameongezeka kutoka 165 saa hii tuko na around 300 and something learners. Hii tuko na 84 learners na wengine 200 and something. Nataka kushukuru MP Dr. Shadrack Mwiti sababu ndiye amewezeza hii mradi wa ndizi sababu ya hiyo borehole. Na hii maji ndio hata watoto wanakunywa hii maji sababu hatuna ingine. Project yetu imekauka, kwa hivyo ndio tunatumia hata kwa kupikia watoto, kunywa na mambo mengine. Sasa hivi tunaona tuko kwa mandizi yenye yamelima vizuri kutumia huu mradi. Langu kwanza ni kushukuru mjumbe na kushukuru mwalimu wa shule hii Madam Gladys kwa vile ameisukuma hii shule vizuri kupitia huu mradi wa maji. Tunaona kuna maendeleo. Naitwa Beatrice Kadhure na ninaishi hapa, na saa hii tunafuraha sana kwa vile shule ilipata maji, hata watoto wakapumzika kubeba kwa sababu hakuna maji mzuri. Tulikuwa na imani sana hiyo maji kwa sababu ni mzuri na watoto wanakunywa vizuri, hata wenyeji wanakunywa vizuri. Kingine project ya shule kama hii mandizi, watoto saa ingine wanakuja nyumbani, leo sisi tulikula mandizi. Mheshimiwa wetu na tena tunamshukuru kwa kutuzawadi na maji, imekuwa ikisaidia shule, lakini kwa saa hii hakuna. Imekuwa ikisaidia shule pia, na majirani wanasaidika kwa maji ya kukunywa. Nigatho reke twambe twikirie oro hanini gikunden mai nawe ukorwo githagumisho ni turacokereria. Ino ni ceceni ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku.
Ũngĩkorwo na woni wĩgiĩ tabarĩra citũ, ndũkamaĩrĩrie gũtũmenyithia kũgerera ndũmĩrĩri nguhĩ kana WhatsApp. Namba itũ nĩ 0795 789804 0795 789804 kana email itũ nĩyo info@keheotv.co.ke. Mũtũrĩre ũrĩa tũratũra nĩ ũrĩ na mĩtangĩko na mathĩna maingĩ. Maũndũ macio mekuo no ti mega kũringana na kiugo kĩa Ngai ti mega. Tondũ kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩrĩrĩ, maũndũ marĩa mothe mekagĩrwo nduma-inĩ ĩrĩa nene, mũthenya ũmwe nĩ marĩguũrio na maigwo gacũmbĩrĩ andũ othe merore. Nake mũthũri oigaga atĩrĩrĩ, nyũmba ya usiri ni nyũmba mbaya. Yeah. Ni nyũmba tena gĩkeno. Ndĩna gĩkeno. Ũkaigua hau gatagatĩ-inĩ rĩngĩ arĩho 2,000 peke yake, rĩu ona ũngĩagakorwo nginya nĩ akinya nĩ gũtiga wĩra ona nĩ kũhoya arahoya bia ya kũinũka. Tabarĩra-inĩ ya Shararũkũ gũka nĩ maũndũ ma mũciĩ tũkahithũrania kĩrĩa kĩrarĩa kĩngĩ. No mũhaka atumia mamarie. No mũhaka athuri metĩkĩre ũguo. Atĩ ũndũ ũmwe wa maũndũ marĩa matũmaga mũtumia aigue endetwo nĩ mũthuri wake rĩ, to gũtĩkĩrwo kĩa ona gũthikĩrĩrio. Na nĩguo ndũkanerire na uge tarĩ korwo nĩ ndoĩ. Shararũkũ ũkĩreherwo nĩ Wanjirũ wa Waithaka, mwambĩrĩrio kwambĩrĩria thaa 2 cia hwaĩ-inĩ. Mwangaza wa Neno FM, ceceni ya redio ĩrĩa ĩkũrehagĩra ũmemerekia mũthuranĩre. O mũthenya wa mwambĩrĩrio kinyagia gatano, tabarĩra ciĩhotanĩire kwambĩrĩria rũcinĩ kinya hwaĩ-inĩ. Thaa 11 kinyagia thaa 4 cia rũcinĩ, nyitanagĩra na Esther wa Mathenge the Kingdom Lady thĩinĩ wa Gĩthima rũcinĩ. Thaa 4 nginya thaa 8 kanyitanĩra na Wanjikũ wa Kinyanjui Kanyaka Ndeto thĩinĩ wa tabarĩra ya Riũa rĩa Wega. Thaa 8 nginya thaa 10 kanyitanĩra na Celestine Waka the Favored One thĩinĩ wa tabarĩra ya Shangwe. Igĩkinyĩria thaa 10 ũkaingĩra kĩberereki thĩinĩ wa tabarĩra ya Ngwatanĩro na Kamau wa Waithĩra KW. Mũgaterevana kinyagia thaa 2 cia ũtukũ. Nakuo kwambĩrĩria thaa 2 kinyagia thaa 5 cia ũtukũ ũkanyitanĩra na Susan Wangoro the Women Rep thĩinĩ wa tabarĩra ya Ikũmbĩ rĩa Kĩgoco. Ukitaka mali safi kuja Kemuma, CCTV utapata Kemuma, mulika mwizi, electric fence utapata Kemuma, automatic gate utapata Kemuma, fire system, alarm system, fingerprint hapa, automatic gate, mali safi, kila kitu ya security ni Kemuma. Tumetambulika Kenya nzima Kemuma. Twende nalo Kemuma. Njoo na mi twende Kemuma. Vitu ni fresh, mali yote fresh, hapana deal na mtumba, kila kitu ni fresh. Ukitaka mali safi, njoo na mi twende Kemuma Engineering System. Wa security tuko fiti, hatuna competition, wanajua tuko fiti. Suka Kemuma Engineering Systems. We mind your security.
ĩno nĩ ceceni ya Kiheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku. Nĩ ngatho nĩtwarĩkia gũgĩcokereria oro rĩngĩ kĩama kĩa arutani a thekondarĩ KUPPET mwena wa Bungoma nĩ matarĩirie mĩtangĩko ĩrĩa arutani maragerera hĩndĩ ĩrĩa marageria gwetha motungata ma ũrigiti, makiuga mũbango wa SHIF no ũrĩ na mĩhĩnga mĩingĩ. Our colleagues in JSS are suffering, and therefore they need the autonomy to lead themselves and also to lead, even to organize themselves in matters of sports and in matters of leadership. Lakini yule anapinga, huyo ni adui wa walimu wa Bungoma North. Sisi kama walimu wa Bungoma North, yule ambaye anapinga tutakabiliana naye. Wasione tumenyamaza kwa muda, waje waanza kutuchukulia hivi hivi. Lazima tuhusishwe. Nothing is going to shake us. Nothing will shake these particular elected members because you use that particular wisdom. Nataka umoja huo uanzie hapa, vile tuko na wale walioteuliwa katika mirengo yote wameshikana. Ndiposa nataka niombe ile PEC ambayo tuliichakua. Kazi yao ni kutekeleza wajibu wao kama kuwakilisha wanachama wa KUPPET Bungoma. Sio kuleta mkokoro wa kutaka kupunguza wala ambao wanatuwakilisha. There are some fights and there are some people who want the list to be reduced. We want to categorically say that list should not be tampered with. The 8 members, we are very much grateful to Bwana ES and the appointing authority who so trust in us and gave us those 8 positions. We want to work as the 8, and Bwana ES, we request for more positions when that opportunity comes. People are having wrangles as teachers are suffering on the ground. Colleagues are not getting services. We have had colleagues who have lost parents. They have not even received SHA money. They have not even received BBF money. We have colleagues having other work-related issues that are not being solved. All we are being told is that the BEC is not constituted. People who are nominated are not in office to serve teachers. We want to ask the 14 members to stand with the CEO of the branch, who is Luketelo, so that they serve teachers. We are not interested in other theatrics. As teachers on the ground, we only want services. And we are grateful that we have been getting support from... Na mimi nataka kuambia viongozi wetu wa chama cha ODM ya kwamba tuwe na subira. I know you have a democratic right to state your position, lakini sisi Raila Amolo Odinga alituacha kwa broad based, and that's where we are. Na mimi nimekuwa mstari wa mbele kusimama kidete. We may have a difference of opinion, but my position is very clear ya kwamba tunaunga mkono kinara wetu Daktari Oburu Oginga, na tumempatia mamlaka kuongea na serikali na chama cha serikali kuu ambacho ni chama cha UDA, ili mwaka ujao tuweze kuunda serikali. And I want to agree with Governor Lusaka. Kila mtu akienda katika shughuli ya kura, we go there to form government. Na mimi nataka kuambia ndugu zetu ya kwamba Raila Amolo Odinga aliunda chama ambacho kimekuwa ni chama thabiti kwa miaka 20. It did not mean that ODM will remain in the opposition. This time around we are negotiating to be part of government next year. Kiongozi wa chama cha ODM mimi naamini ni Daktari Oburu Oginga. Na hakuna faction katika chama. Hatuwezi ita waasi ati ni faction. Hapana. Rebels cannot be a faction. There's only one party led by Dr. Oburu, and we are working closely with them as we enter into negotiations to form a pre-election coalition agreement with UDA.
Mimi nasema tutafute viviti kwa amani. Kila mtu akuja auze sera zake. Na hawa watu sio wajinga. Hawa watu watachagua yule kiongozi wanataka. Na niga commission ya ithurano na mihaka IBC irenda thukuru ikoragwo ikionia arutwo ciege mihango ya gwikia kura o tene maritie mari thukuru-ini wa Dima Kanini uria uri mathira makiuga arutwo magukorwo wona mathomithio ciege wikia wa kura ni magukorwo magitaukirwo makiria ciege democracy. The importance of this process is to instill the democratic atmosphere in school, whereby the pupils or the learners can elect their own leaders. It is also important that the learners get to learn how to choose their own leaders. So we started with voter education yesterday, and we took them through voter education, where we taught them good qualities of leadership, and then how to go about the process of voting. We found it necessary to involve the IBC because CBE is about practical. It is about practical, and therefore we have found it necessary to involve them. It is not only beneficial to the institution, but also to the learner, because it is part of the curriculum in social studies, in the subjects like social studies. Again, we have also given them skills, and which will be beneficial to them. My reason for wanting to become the president was I wanted to give my fellow learners an experience that they have never had, with me as the leader and the rest as my followers. The reason for my success is that I've built good relationship between me and my learners and my fellow learners, my friends, and during the campaigns I was very genuine with what I wanted, which promises I made and which they believed. And I as a leader promise that I shall fulfill all the promises that I made. Na aikaria wodi ya Enkeroi all the risky ni maruruganite na ni kumbana na kamiti ya bunge igie migunda kwaga gukinyaniria tauri ya kihoto kiria maraugite ni megukinyaniria uria maiguithanirie mweri uyu turi tariki 13 kumana na ngucanio ya mugunda iria githite na mbere na gukionekana mwena ucio marakiuga riu haria makinyite thirikari tu noyo inge mahatura thina-ini uyu riboti no raihurirwo ni Wanjiku wa Mbogo. Roy Olde Kesi wadi-inĩ ya Nariara gĩcigo mbunge kĩa Narok kaunti-inĩ ya Narok nĩ marũrũnganĩte magĩtarĩria mĩtangĩko yao kumana na kamĩtĩ ya mbunge ya Senate nĩrĩa ĩrahũthĩka kũnyabara maingĩ megiĩ mĩgũnda ĩkĩrĩkana nĩ yagĩte gwĩkinyia cikaro-inĩ cia mwanya nĩguo kũhe mendekithia ma gũtũũra kumana na ngucanio cia mũgũnda. For years, the people of Olde Kesi in Narok West, Narok County have endured silence, intimidation and injustices. Our widows have wept in fear of losing the only land they call home. Our orphans have grown up under the shadow of uncertainty. Persons living with disabilities and vulnerable have watched helpless
as power and influence appear to matter more than the truth and fairness. Makiaria na andiki a mohoro thutha wa kururungana maugite kamiti yo yabatie gukinya cikaro-ini kuri tariki 13 mweri-ini wa 2 mwaka-ini uyu indi gugitirio gutari na kuiguithanio kwa muingi magitongorio ni Joshua Musolpei Ronyiro na Francis Mutarin Esho maugite ati nginyagia title deed ikoretwo ikiheanwo na kimenyano aingi makiumwo kihoto kia wigwatiri wa migunda na ndio tulikuwa tumeenda kulilia Senate. Na tunashukuru sana komiti ya ardhi ya Senate kwa kuwa nyinyi mmekuwa waaminifu. Tulikuwa tunataka Senate kwanza wakuje watatue mambo ya community. Kuna watu hawana ardhi. Wakati ambaye title deed imeletwa, hata sisi wenye tulikuwa kwenye petition, kuna baadhi wetu wamenyimwa title deed yao. Na haikuwa na kesi, unyanyasaji. Hata kuna watu ambaye title deed yao imekatazwa, imefungiwa, hata tujui mahali iko. Na hakuna viongozi wanatusikiza hapa. Sisi tunalilia kamati ya Senate. Na tunaomba hata president aweze kuingilia kati. Kwa vile tukilia na sisi ndio watu ambao tunachagua hii viongozi. Hiyo ni kitu mbaya. Tunaomba hata rais wetu Ruto aweze kutusikiliza na aweze kusaidia jamii hii ya Olderkesi. Hata hiyo kamati ya Senate hatujaambiwa ni nini imefanyika mpaka wamekosa kukuja siku ya leo. Handu-ini ha Kiheo TV Jitagwo Wanjikũ wa Mbogo. Nĩ ngatho mũndũ gwĩtwo Wanjikũ wa Mbogo nĩ gũtũihũrĩra riboti ĩyo na njĩra njagĩrĩru ona makĩria kumana na ũkunderu wa mathaa twĩkĩrĩre gaturumu hau no ona ciĩhanda thaa 3 tũgũkorwo tũgĩcemania oro haha. Nĩ njĩtagwo Irimũ wa Wanjirũ mũtwathĩi na njĩra ya ciĩko auma Sharon mwarĩ wa Gĩcũhĩ. Thiĩ na mbere na kwĩrorera tabarĩra ĩrĩa ĩkũrũmĩrĩra. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Ukitaka mali safi kuja Kemuma, CCTV utapata Kemuma, mulika mwizi electric fence utapata Kemuma, automatic gate utapata Kemuma, fire system, alarm system, fingerprint hapa, automatic gate, mali safi, kila kitu ya security ni Kemuma. Tumetambulika Kenya nzima Kemuma. Twende nalo njoo na mi twende Kemuma. Vitu ni fresh, mali yote fresh, hapana deal na mtumba, kila kitu ni fresh. Ukitaka mali safi njoo na mi twende Kemuma Engineering System. Wa security tuko fiti, hatuna competition, wanajua tuko fiti. Suka Kemuma Engineering Systems. We mind your security. Ũngĩkorwo na woni wĩgiĩ tabarĩra citũ ndũkamaĩrĩrie gũtũmenyithia kũgerera ndũmĩrĩri nguhĩ kana WhatsApp. Namba itũ nĩ 0795 789804 0795 789804 kana email itũ nĩyo info@kiheotv.co.ke. Mũtũrĩre ũrĩa tũratũra nĩ ũrĩ na mĩtangĩko na mathĩna maingĩ.
maundu macio mekuo no ti mega kuringana na kiugo kia Ngai ti mega tondu kiugo kia Ngai kiugaga atiriri maundu maria mothe mekagirwo nduma-ini iria nene muthenya umwe ni mari guoyo na maigwo gacumbiri andu othe merore nake muthori oigaga atiriri nyumba ya usiri ni nyumba baya ni nyumba tena gikeno ndina gikeno ukaigwa hau gatagati-ini ringi ari hu ngiri peke yake riu ono ngiaga korwo nginya ni akinya ni gutiga wira na ni kuhoya arahoya bia ya kuinuka tabarĩra-inĩ ya Shararũkũ woka nĩ maũndũ ma mũciĩ tũkahithũrania kĩrĩa kĩrarĩa kĩngĩ no mũhaka tũmĩre mamarie no mũhaka thumetĩkĩre ũguo atĩ ũndũ ũmwe wa maũndũ marĩa matũmaga mũtumia aigue endetwo nĩ mũthuri wake rĩ to gũtĩkĩrwo kĩa ona gũthikĩrĩrio na nĩguo ndũkanerire na uge tarĩ korwo nĩ ndoĩ Shararũkũ ũkĩreherwo nĩ Wanjũ wa Waithaka mwambĩrĩrio kwambĩrĩria thaa 2 cia hwaĩ-inĩ. Mwangaza wa Neno FM, ceceni ya redio ĩrĩa ĩkũrehagira ũmemerekia mũthuranĩre o muthenya wa mwambĩrĩrio kinyagia gatano. Tabarĩra ciĩhotanĩire kwambĩrĩria rũcinĩ kinya hwaĩ-inĩ thaa 11 kinyagia thaa 4 cia rũcinĩ. Nyitanagĩra na Esther wa Mathenge the Kingdom Lady thĩinĩ wa Gĩthima rũcinĩ thaa 4 nginya thaa 8 kanyitana na Wanjiko wa Kinyanjui Kanyaka Ndeto thĩinĩ wa tabarĩra ya Riũa rĩa Wega. Thaa 8 nginya thaa 10 kanyitanĩra na Celestine Waka the Favored One thĩinĩ wa tabarĩra ya Shangwe. Igĩkinyĩria thaa 10 ũkaingĩra kĩberereki thĩinĩ wa tabarĩra ya Ngwatanĩro na Kamau wa Waithĩra KW mugatereva na kinyagia thaa 2 cia ũtukũ. Nakuo kwambĩrĩria thaa 2 kinyagia thaa 5 cia ũtukũ ũkanyitanĩra na Susan Wangoro the Women Rep thĩinĩ wa tabarĩra ya ikũmbĩ rĩa Kĩgoco.